Hey, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't. Katrina Kaif le Vicky Kaushal te hian in date lo ti chu engma an la soi fia lava mase media le fans chuan in date angin thil an kalpui mia to ani tin ani pani hi couple ni se ti chu mitam jok du dan ani wangin haters an nei lem lo bok Katrina Kaif le Vicky Kaushal te in kara red aron chau chan dan chu Katrina Kaif thu soi wang ania Katrina Kaif chu Coffee with Karan Johar showa ain lan chumin Karan chuan Bollywood actor ming pathuma than saka chung jing a tho pui chak chu Katrina azota mase Katrina Kaif chuan list ta omve lo Vicky Kaushal chu athang nal maya kanin me karing tatani ti na soi tel je ubok ani ti chuan le chu tu chu Karan chuan Vicky a shil chhong vele boka Vicky chu Karan Johar showa in lan chumin Karan chuan Katrina Kaif in Vicky Kaushal nen film sang dunila kanin me ngatang ati ti asoya Vicky chu a shil hai man hle a keima anen hian mo ati le kher boka a mela changpo chuan makani a makati ti a shat ngala Karan chuan o ni e tia chan nuwa alom lutuk chu athi dang der vel bokani so ta chang chuan mi inanin me don riawin an sheta a an single ve bok nen tin shat lau kara chiante an lau ni man boka Instagram vela po an lau in follow man der to boka tin an IG story ate anin mangton zak bokani tin heba ka hian film voi khatma la changdun si lau chu an leng chuak dun vel mu dun fo chin an ni bok chung thil veng thlan nuwa chuan dating rumors su aronin chan chhauta a rin hlel turin an om vele zeu chin bok nen award show vela te po chaidun fo ani chhauchan ta tin interviewer chen khat po in an chaidun fo china an lai che thei hle bokani Vicky Kaushal zokyan Katrina nen kanin kara thon thu soitur engma omlo rumors mai ni thubel chian do lo mai ni atia ma se chumia soi nuwa chuan anin date angarin hlel turin an omzui fo chin boxia kumsahni som pakwa kumtharni po in ani lengin hunan mangduna Diwali party ya po anin kop deu chuat boka holia te po an lam du na sa hlea tin an chan dang tin en dinner e tura an chuak vel te po paparazzi hawin an mu fo chin bokani tin Vicky Kaushal chuan Katrina Kaif chu Bollywood actress zinga actor hau tho pui chak berte zinga mi ani ti thu te alo soi chuak ve to boka angai sanzia azeb lava me che dom tak le fel tak adu zok takani ti te po alo soi chuak ve va to china chung wang chuan de man hlo hle bokani tin heba ka hian film sana thar tur nei ta se a hero anga chang turin khovela mi pa zong hian audition pe kan du hia lang chumale ti in Vicky Kaushal chuan Katrina Kaif chung chang alo soi hial to bok ani anin ngai zong anga an thanna are to ngai to in le in ngai zong ang maya voi tam tak paparazzi hawin an mu photo nuwa po Vicky le Katrina lam side achang chuan kanin kop lau ti om chuang lava kanin date ti po om chuang lava zona andon jing ngai to in anin kar chu an soi chang du bik lava anin thup thei ve hlea kupsangni somni August tha kan Vicky Kaushal chu Katrina Kaif te ina alu tur athla lak ruk sak man ania lockdown li ani vele Vicky chu Max wale kut korbun chugin Katrina Kaif ina alu tur akara changa chuak chu mu ani hlau maya tin heba ka hian Katrina chuan Vicky Kaushal chu a film boot ti unreleased chumin a choi om ve nge a una nu nen premiere na an kalduna Vicky chuan a nuwa soile dan chuan ka film sanna boot chu box office a che chati ka shatin kalom thawa mase chu aya ka lom na jok chu Katrina Kaifin min choyo ma ka film san na mu na mati ti ka sha thian min ti hlim dei zo ka ni di na soi bokani ani pani hi anin ngai zon ring an tamma zoka an chante ve po hian an chaina sa china Vicky hi chu Bollywood industry a mithar ala ni ve chawa Sushant Singh ang deuh khania Godfather tel lavina ma theina nge mangin Bollywood ron lu chil ve a finga azia cha azir sanga athil thledan a cha in actor Anton Tlak takle nun uluk pol tak aronia chu alar chwa thei dan pakhat ponia chu wangin fans chuan Vicky Kaushal chu Katrina Kaif ta na mi pacha berani anti hial boka tin anin phutok berani anti bokani
mi poi soi lo ve ve ani ba ka mani theina nge manga hlotling ve ve an milar puite chanchin a chhezonga soi ngai lo ve ve ani anti a Anushka Sharma chuan Katrina hian tu chung chang ma a chhezongin a soi chhuak do ngai lawa in oil lo hial mai theima se chu chu thudik ani miril ruti na thi a hlau hi a tu ma hi a soi sel ve ngai lawa buaina ain asiam ngai lawa mel ma siam ma sangai lawani atia interviewer how po in chu tiang chia chia chon an soi ve thau boka Katrina Kaif su Bollywood actress zinga Filberle rilu chaber polania mi po soi lawani anti hial bokani tin chubaka Shahrukh Khan Ranbir Kapoor Hrithik Roshan Siddharth Malhotra Arjun Kapoor le Alia Bhatt te po in Katrina Kaif su mi poi soi lo ve takani ti in an lo fakto boka Shahrukh Khan phei chan lunglu ani atia Azia cha apuitlinga ka tho pui thei hi ka in chuang zo kani ati hial bokani abial pahlui Ranbir Kapoor po in anin chen nuwa po Katrina Kaif chu social na tura sha lau thu ala soi chuak fo china Vicky Kaushal po chu tiang mi tho chu ania anin phu hlia a hlia in an sia ani nangni nge ngai vedan le in anin phu in ti ve rengem and dating rumors hi thleng dik se in ti ve em le khati zong kha tung chumata na ka soi thei te chu ni ya thlir tu te zong zong chunga lom thu ka soi ka video ka post le zel tu te min lo ngai chan sak le zel don ya